ngai ku play independent suk berkomen ya barok ki page ya kani ka video. Haga jigla kaya kani rung AFC Champion League 2 hapreng ka East Bengal Persia ka Alten Asar kabade ka klub nagari Turkmenistan. Haba pai syakre ka jingla kaya ka East Bengal kalaman ika namrem hadin makala syak perlim dan laila ar. Baleng bang ka namrem ka East Bengal galadu penrung syaka AFC Champion League 2. Haga jingla kaya Duran Cup hapreng ka Jamshedpur Persia ka Army Red. Haga ka jingla kaya ka Army Red kala khore ka namjob hadin magalala bat perlim ya ka Jamshedpur dan laila ar. Baleng bang ka jingjob ka Army Red kala yo penrung syaka quarter final. Haga jingla kay Super Cup semi final hapreng ka Al Tawan Persia ka Kenhun Cristiano Ronaldo ka Al Nassr. Haba pai syakne ka jingla kay ka Al Nassr kalayo bat penki jar nengkong tang haga menit ka bapra lengbo eman. Badia ka bol laira penpu do Cristiano Ronaldo. Badai lebag ka shigol ka Al Nassr ka tam haga kela step da shigol lanon. Haba pai pat syaka kela mit ka Al Nassr kalayo biang mantep ya ka gol ka baar lengbo urang le kay bukan sai jungka u Cristiano Ronaldo. Kata haga minit kebasan penyau. Badia ka bola rapen pu dau khanam. Badai le bagi ki ar gol ka Al Nassr kala khor ka nam job haga ne jingle kai da Arlanot bari orung syaka final. Bad kan yakun Persia ika Al Hilal ka final kabani le kai haga khat nyau tarik mentau menai. Haga jingle kai Super Cup hapreng ka Real Madrid kabare ka ladu joka Champion League Persia ika Atalanta kabare ka ladu joka Europa League. Bad kan ka deru ka jingle kai benengkong jong Mbappe na ka Real Madrid. Haba pai syakre ka jingle kai haka kela step ka jingle kai ka long Maria khaj haka baro artli ki kenhun ki klemla bat pen khi jar hadu bukot ka sau peu san minit bat ka additional time. Badai haka kela min kata haka minit ka basan peu kundai ka Real Madrid kala yo ban tap ya ka gol ka banengkong jongka haka ne ka jingle kai Lengbo Federico Valverde. Badia ka bol lai rapen pu do Vinicius Junior. Bada haka minit ka ban riu peu pra orang le kai bekensai jong ka Real Madrid. Kylian Mbappe Julio bencap ya ka gol ka baar naga menta ka Real Madrid barga deru ka gol ka beningkong ka jong u naga ne ka klub Real Madrid. Badia ka bol lai rapen bu do Bellingham. Badai lamang ini ki ar gol ka Real Madrid kalala bat pelim ya ka Atalanta da Arlanot badi ora ya ka nam ladu jong ka Super Cup mentau senam arajar ar peusau.